Mana patin ini? Wow, hati-hati. Ulur, mang ulur, dragnya. Dragnya jadi dikendorin. Wow, lihat penonton. Wow. Waduh, penonton lihat hadir semua. Awas. Wah, awas. Yang nggak berkepentingan tolong mundur. Awas. Satu orang goceng, lihat, lagi narik patin. Nih, bala-bala bikinan ini nih, tuh. Yang mancing nih orangnya nih, tuh. Biar kita tahu yang di kampung. Bala. Tuh, bala-bala. Tanggok ya? Waduh, tanggok ya. Apa trit? Bagus di lo lari. No. Awas, Kang. Ulur. Biar dicapai. Buset, yang nonton. Kok sedih lihat orang mancing dapat patin? Seneng dong. Belum naik juga ya. Awas. Wah, 18 kilo ini mah dah kurang lebih. Tahan Kang, ayun terus, ayun. No. Ayun terus Kang. Woi. Gede bener, Masya Allah. Ajib. Jangan emosi, santai Kang. Rezeki nih Kang nih, bakal buka puasa nih. Nggak apa-apa ulus. Ada 30 menit udah ya, narik ya. Masya Allah, gua gede bener loh. Gila gedenya. Ini enggak ada ini apa korang. Wih, gede banget noh. Ya Allah. Jangan dulu. Yang dicekal tamangnya, Jangan dipegang dulu nanti. Besok gua kena aja deh, yang mancing kena 3.000 deh, masuk mancing. Pakai kain, iya kain. Tuh nih korang tuh. Tuh palanya masukin korang. Jangan nyebur, nggak apa-apa nyebur yang penting dapat ikan Pakai korang, masukin korang nih Kang, pakai korang nih, tuh korang tuh. Tuh masukin tuh palanya. Masya Allah. Penontonannya paling banyak cuma ikan satu aja. Wih. Ya lama-lama juga dia lemes, capek. Alhamdulillah. Capek. Terus Kang, pelan-pelan. Masukin, palanya masukin. Jangan emosi. Santai, udah kena tuh. Terus masukin korang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wudi. Wah. Alhamdulillah, Wudi. Ini orangnya nih. Mantap pancing. Bala. Main gede bener, ajib. Bala. Oke, siap. Masya Allah. Gila nih, tuh yang mancing nih, tuh. Gila pakai begini gede bener. Ada 5 kilo lebih Kang ya? Ada 6 kilo. Masya Allah. Perjuangan tuh. Udah dibikin arsik aja udah tuh. Wih, gede bener. Ya, besok gorengan naik nih. Naik besok. Naik harga gorengan. Mintanya yang 10 kilo kan. Besok dan naik jadi 2.500. Gorengan